kanda subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, rero ngiye kwereka uburyo babikuza zino Bitcoin tuba turi ku mininga. Ahangaha nk'uko ubireba, ahangaha urabona ko tuba turi ku mininga. Urabona ko ngiye simperwa ku mininga cyangwa kureba ads ngo mbone kuba na mininga. Rero iyi ntabwo nigeze nyibahereza, iyo ni nabahaye niyo bita Bitcoin. Ariko reka tundi tubikuze muri iyi ngiyi ntarabahereza, nawe uhita utangira link yo kwiyandikisha muri comment description, basanga nayishyizemo unyureho uyandikishe. Rero nugira ahangaha urabona ko hano batanga reward za buri munsi za daily check-in. Izi ni umuvuduko baguherezaho ku mininga buri gihe uza ugakora daily check-in. Rero nimba ufite mega zibyaze umusaruro, rero ikintu uri bukore nimba ugiye kubikuzamo ahangaha urazikanda hano handitse wallet. Umara ukanda hano handitse wallet urahita ugera ahangaha handitse withdraw. Ugera ahanditse withdraw urakanda kuri withdraw. Nugera ahangaha rero urabona ko bemera uburyo bwa Bitcoin Lightning nibwo bakoresha. Rero ikintu uri bukore ahangaha uzana wallet ya Lightning invoice, email Lightning address cyangwa Lightning invoice, warangiza ukayikopiyamo ugashyiramo Bitcoin ugiye kuba wabikuza. Rero urahita usohoka ujye kuri Binance yawe cyangwa OKX, ariko njyewe koresha OKX. Ndahita ngenda kuri OKX yanjye, kigeraho ngiye gushaka BTC yo mu bwoko bwa Lightning invoice, noneho nze kuba nabikuza. Ningera ahangaha rero urabona ko harimo uburyo bwa deposit crypto, urazikanda hano handitse deposit crypto. Nugera ahangaha handitse deposit crypto urahita ugera ahangaha usacingemo BTC, bahitamo BTC. Numara ukanda hano kuri BTC Bitcoin, uyikandeho uze ukande hano hari uburyo bwa Lightning. Rero ibintu ubyiteho, Bitcoin mu bwoko bwa Lightning nimba uri kureba iyo bayidusabye, urazikanda hano handitse Lightning. Ukimara gukanda hano handitse Lightning, urahita ugera ahangaha bahite bakubaza wenda ayo ugiye kuba wabikuzamo. Ahangaha kubikuza rero urabona ko hano bemera 0.001, 0.000001. Ahangaha urabona ko bagorana mu kubikuza, basaba ko uba ufiteho 000 amazira 5 rimwe nibwo bemera kuba babikuza. Rero nimba bari kugorana uraza uhitemo hano handitseho Bitcoin. Umara ukanda hano handitse Bitcoin kuko bemera Bitcoin Lightning ndetse n'iyi ngiyi isanzwe. Rero nugira ahangaha uraza ukande ahangaha, keretse ku muntu ufiteho 0.0005 akongera ufiteho 0.006. Rero nugira ahangaha uraza ukandeho, uraza ukandeho ahangaha ukopiye ino link ugiye gukoresha ubikuza cyangwa wakira ari amafaranga. Nugera ahangaha rero urahita usohoka uze ahangaha kuri ya app yawe, nurangiza ukanda hano kuri wallet, ukanda hano kuri withdraw. Numara ukanda hano kuri withdraw, numara gukanda hano kuri withdraw ukopiyemo Lightning address. Urabona ko ahangaha Lightning address bemera Lightning address iyi ngiyi. Urabona ko ahangaha Lightning address twebwe ntabwo ariyo tuzanye Bitcoin address. Bivuze ngo Lightning address twategereza ko tugera kuri 0.01 niho twabasha kubikuzamo ahangaha. Rero ukigera ahangaha uraza ukanda hano kuri withdraw. Ukigera hano kuri withdraw, nimba wabonye ko wamaze gukopiya Lightning Bitcoin, rero bakoresha withdraw Bitcoin ya Lightning. Rero kuri Binance birahari ndetse no kuri OKX wabonye ko nayikweretse n'uburyo uyikopiya ukaza ukayishyiramo ahangaha. Rero numara gukopiya iyo Bitcoin Lightning ubadusuzume neza ko ari Lightning, kuko hano bakira Bitcoin Lightning cyangwa Lightning invoice. Izi ni wallet ukoresha mu kubikuza, ziba muri Binance cyangwa muri OKX. OKX ntabikweretse kuko Binance yo ntago ifite ahango nyikwereke, kuko Binance yanjye yagize ikibazo, bizasaba gushaka indi Binance account. Rero uraza hano ukopiyemo ya Bitcoin wallet ya Lightning. Numara kuyikopiyamo ijyemo, urabona ko kubikuza ahangaha byo byemerewe. Nje ngakanda hano kuri withdraw nahita mbikuza. Rero hano urabona ko hano ugashyiramo ayo ufite ushaka kubikuza 0.000016516.
urabona ko aya ngaya amaze kuba nashyiramo ayo kubikuza. Urabona ko kubikuza ahera kuri 0,0000001. Urabona ko ni amafaranga make ntabwo bigorana, nimba ari 0,001 bibaze ni 0,061. Yego urumva ni uburyo bwose bwo kuba wabikuza, bakagarukira maximum, iyi ni minimum, iyi ni maximum. Maximum mu kubikuza ni 0,004. Aya ni amadolari sindi kwibuka neza, ariko ni amadolari ari hafi muri 10 nangahe, ubaye ufiteho 0,004. rero hano ayo bakata ya nyuma bakata mu kubikuza ni 0,075, iyo ya nyuma. Urugero nimba ngiye kureba ahangaha rero tugiye kubikuza, reka nkwereke ubundi turakira angana iki, barakata angana iki, turasigarana angana iki. Nureba ino mibare urabona ko ino mibare iri no guhinduka aka kanya, kuko ntabwo ndabikuza, iracyari ku mayininga nubwo ndi kubikuza, kuko biri ku mayininga aza kuri balance. Iyi ni mayiningi ukora ugahita ubikuza, bidasaba kuza ngo zabanza biyandikishe ibiki n'ibiki. Iyi ni mayiningi ukora ugahita ubikuza, kandi rero mayiningi ni ya BTC company, n'impuzi nyine ba nyiri BTC bayikoze. Iyi ni iyabo kuko irizewe, ni BTC, bayita BTC mining. Rero uraza ukanda kuri link usanga muri comment cyangwa description, uraza guhita ugera kuri no app. Utaza gukuraho app itariyo ugasanga wenda ntikora, ugahita uvuga ngo ibintu ntabwo byizewe. Rero urareba ahangaha ari kukubwira current balance, ayo dufite kuri balance ni 0,000000165. ubu twebwe twemerewe kubikuza tayari. Ariko rero ikintu gihari ahangaha muri OKX, nimba wabibonye banyeretse ko kubikuza bo bakira 0,00 1.0005, ubwo ni amazeru 5 n'igice kimwe, bivuze ngo ni 0,05 niyo bakira. Kandi twebwe dufiteho 0,06, dufiteho 1,06 hano, kandi niyo yemewe kubikuza. Dufiteho n'ibiceri by'amabitcoin birengaho. Rero ahangaha urazisanga rero hano amount withdraw, ayo turi buze kuba twabikuza ngaya niyo twabasha kuba twabikuza. Noneho nureba ahangaha amount withdraw, ayo tugiye kuba twabikuza ariyo twanditsemo ahangaha, aba ari 0,0001651 nk'uko twabyanditsemo ahangaha. Ayo turi bwakire received amount, uraza hano urabona ko tugiye kwakira 0,00015 BTC, ayo turi busigarane kuri balance rero ya BTC yacu. Basigaranaho 0,00000 byinshi ndi kubonaho 18803. ayo turi bwakire niyo yayanga yanditseho received amount, nimba urimo kuyareba received amount iyo turi bwakire. Rero ahangaha rero mbere na mbere nakubwiye ko batubwiye ko muri OKX bakira 0,051, mu gihe twe dufiteho 0,106. bivuze ngo bikora hehe? Kuri Binance gusa niho twahita tuyabikuza, cyangwa tugategereza tukageraho 0,051 tukayohereza muri OKX. Akigera muri OKX byo murabizi ni ugukora swap gusa, ugahinduramo USDT, barangiza ugahita uyagurisha ukayakira kuri mobile money. Rero urabona ko nje gakanda confirm yagenda, ariko yahita ayoba cyangwa ntanagereyo, bakahita bayangarurira, kubera ko amafaranga twoherejemo ntabwo bakemera kuyakira, kuko bakira 0,005 muri OKX, keretse kuri Binance niho byakunda. Rero ni ibintu byoroshye rero ku bantu rero bakeneye gushora, abantu bari basabye ibintu byo gushora. Nizere ko mugiye kuba mwasobanukirwa, mugiye kuba mwabona ibyo mwari mukeneye mu gushora, ugahita ubikuzamo ahangaha. Rero ni ibintu byoroshye ahangaha. Urabona ko ahangaho baba bari gusaba menshi, amadolari 19, ariko bakaguhereza 276. Reka ze gushakire yishyura makeya itagoranye cyane. Hano ziba zihari zishyura zitagoranye cyane cyane ni iyi ngiyi iri popular. Iyi ngiyi iri popular niyo abantu bose bakoresha.
iyi ni popular, urabona ko iyi iri hot kuko iyi nyine iyi ngiyi mayininga vuba ku rwego rwo hejuru kuko iba iri kuri MH484. Iyi bayita trending, iyi ni trendinze cyane, urabona ko ibirimo kumayininga nayo ku muvuduko uri hejuru, ntabwo baba bakiri muri MH, baba bagiye muri TH. Noneho iyi ngiyi urabona ko yo iri ni Diamond, iyi ngiyi iri muri top pick, urabona ko iyo irarenze cyane nyine kuko bo bashoramo amadolari arenga 100 ikazimo mayiningira kuri 40 Tech, hamwe ashobora kuza anabikuza buri saha. Ariko wowe kuko ibi bintu utabimenyereye utanabyizeye, rero iki ni cyo gihe ngo wenda wowe ubaye ushaka kuba washora cyangwa ukoresha uburyo bw'ubuntu, waza ugahitamo iyi ngiyi iri popular ikoreshwa na buri umwe. Kumayiningamo bisaba amadolari 11.76, ikamayininga mu gihe kingana n'ukwezi month, ikaba iri kumayiningira ku kigereranyo cya 69 GH per second. Rero per second ni umuvuduko nyine iba iri kugenderaho iri kumayininga, sinzi nimba wawubonye, ni umuvuduko iba iri kugenderaho iri kumayininga. Nimba uri kubireba hano, iyo waguzemo hash power imayininga ku muvuduko wavuba nyine ku buryo ushobora kumayininga, tubona aha ngaha betisi zawe ziri kwiyongera ku muvuduko uri hejuru. Rero uburyo bwo gushora, uraza ugakandaho, ugahitamo wenda uraza ugakandaho, wamara gukandaho rero hano bahita kugeza ahanditse add credit card cyangwa debit card. Debit card rero sinzi mo muyizi, ni debit card ya bank waba ufiteho amafaranga cyangwa waba uyafite kuri bank ariko ufite debit card, cyangwa bakira debit card na credit card, harimo na visa card kuko visa card ni debit card. Urahita ukandaho ushyiremo kode nomero ya credit card yawe, ushyiremo n'amafaranga ugiye kuba watanga. Ahangaha numara kuba wayashyiramo, uraza guhita uguramo ino hash power ukamayiningamo washoye. Rero singushishikarije kuba washora ushaka gukoresha uburyo bw'ubuntu, dore twese ko aribwo dukoresha, ariko abantu benshi barashora kandi bizera. Mushake nawe banze ukore ubushakashatsi mbere yo kwinjiramo kugira ngo usobanukirwe byimbitse. Nizere ko usobanukiwe rero neza, ukaba ubonye mayiningi yagufasha kuba wamayininga vuba ugakuramo amafaranga, cyane cyane ku bantu bashoye nibo bamayininga ku rwego rwo hejuru, ariko iyo utashoye mayiningi yawe iba igenda gakeya nyine nk'uko bireba, ntabwo iba iguruka ku muvuduko nk'umuntu washoye. Ushaka kuba wareba ads kugira ngo ubone mayiningi yawe yihute, urabona ko ngenda ndi kumayininga kuri 6 GH, urabona ko ni gakeya nyine ino GH, urabona ko ino 6 GH ni nkeya cyane ndi kumayiningaho, niyo mpamvu uri kubona biri kugenda gakeya ahangaha, kuko ngiye sinigeze ndeba ads, ariko ufite umwanya uraza urareba ads buri masaha 24 ureba ads. Rero izi ads urabona ko ushobora kwinjizamo MH zingana na 343 ku munsi, warebye ads zose ukaza umayininga kuri iki kigereranyo. Ibaze ko uwashoye afite 39 uretse ko we adahora areba ads. Izi ads rero impamvu nubwo baguha nyinshi, iyo uri kuzireba ads ntabwo zimara igihe kirekire, zimara amasaha 24 gusa, mu gihe uri nguyu washoyemo wehe ukwezi kwe kose kugomba kurangira kumayininga yaba ijoro n'amanywa. Aho niho bitandukaniye. Rero hakaba harimo n'uburyo bwa show offers, uza ukareba offers, arangiza ukaba wakinamo game bakaguhereza mayini, kuko izo game ziba zirimo ads bari kwamamaza, barangiza naho bakunguka mu buryo bwo kwamamaza. Urabona ko irimo active, iyi ngiyi iri kumayininga kuri GH ya kabiri iri active. Hano haba harimo uburyo bwa contract, kuko aba ari kontara nyine ugenda ugura. Hano harimo amakontara, uko ureba ads uhita ubona kontara y'umunsi umwe, ariko iyo washoye ufite kontara y'igihe kirekire. Urabona ko ni one time purchase, ugura rimwe gusa ukamayininga igihe kirekire. Nizere ko usobanukiwe kandi ubonye uburyo bwo gushora. Ku bantu bari barabinsabye ngo bakeneye mayiningi yo gushoramo, dore ni iyi ngiyi uhita ubikuza. Rero mugire ibihe byiza, ciao ciao. Abantu rero mushaka kubona logo y'ino application, uraza kukanda kuri iyo link usanga muri comment, noneho ihita ikugeza kuri ino application, uyidownloadinge, uyandikishe.